Remember one cover edit attention TV so na me channel say attention TV. Eya for be na ka channel attention TV e Facebook, YouTube, Twitter. And it's your call now uncle subscribe and like no could do attention TVGH and it's now on like it, on share, on comment it now on sound so and follow and fan payment so social media trends I'm a best so more attention TV so and I say I'm any who say my mere grada edit video there better now say I'm any who say my mere grada evangelist my part mommy so mommy to park it. I or the video be able to about edify Joyce Blessing one. Yenka say na or conference in the lab e dey amani na you dey say video no akova wa papa ya e dey insensem bi eba yenka ne say Joyce Blessing any ministry mu any yenka ne say Joyce Blessing esa so any ni kunu fi say ni kunu aba abonten abekasa ho enkorofo kra eba hye ni bibride na ye bi eni nsem me agrada asanso aba abonten asanso abekasa video mu biem say ono de onim say yakopon pa Holy Spirit ana twetwe no e ma ne de ni fi asem ebeto abonten so a Ghana for show mo Blessing so mo ko kaya e ji ne Sh0ck ene ne say no Vanessa mami Sh0ck ene say do the concentration na e wo Joyce Blessing so na ene mananse the world change ayi na enim say ono de expose ana wo ye odina no abeto asem mu bi esanso e chirema ebeye den ana be mama evangelist on my part aba woni we je our we mo fi say esem na video ade beto abote no na wo chirema Joyce Blessing that so we yanko na yanko tie bra Joyce Blessing ni kunu eba abote a ode o chirema chire say za video no enyo no ana Joyce Blessing send the man no na din kwa Joyce Blessing ebo ye no kwame enye ono ede kwame na yenko tie audio no ebasi. Good morning Ghana for me chama video be circulating on social media na anopay na Joyce management e dey ababo antin say video na circulating no oyema nikunu ampa Joyce eda so yemeyere because you ware wo fie ifie yengu aware no odema court nso yegu so kan asem ne yenwie nti okan won statement nim say nikuna odaso eye meyere Ghana for me de kwabana adu jenfi me ne kwame video a Joyce oye no wanya mreme oye koma kwame and unim kwame kronso a oye video no e de koma no asem we asem dada kamin bi but what dia be shame say oye video no ma mi nti ena me ba be san mi ti say enye me na ye video no e ma me na ye koma kwame ringa na show video no ringa ye ware me de shell tina kwa ware ana yes a video ti senne se video ye koma kwame pia bonten abusuafo me je me wisi che me nyado obaso anu abo homode ahye e de amame na enrada na video baako e viral pa wo social media eye Joyce Blessing video ni enra nipa pi na kire wadwen fa video no ho na nya senketwa ene Joyce Blessing management afru simpi ni apa be kasafa sa video no ho na press release yi na a screen so a wo hwe no also press release on the video circulating on social media on Joyce Blessing. Management of Joyce Blessing wishes the general public to disregard the spin being placed on a viral video currently circulating on social media to place Joyce Blessing in a bad light. This video is first of all an old video of a loving wife expressing private feelings to her husband, and the content were not meant to be circulated. Naturally, say baby amaka kakra no there the pife said video no old video video Joyce Blessing ye de koma nikunu ena nipa bi sign say amope abaiwa no fombo ni din say yenti no amodi video na beto pramaso amoto asuche mu say it is rather unfortunate that certain persons are doing everything to destroy the hard-won reputation of a talented and inspirational musician
It is obvious that the intent of the circulation is to target and destroy the reputation. Management and her legal team have initiated investigation into this matter, and the culprit shall certainly be held responsible. We urge all to be cautious and desist from further circulation on this rather private video. Joyce Blessing does not in any way, manner or form condone any unhealthy behavior, and she will continue to act as a positive source of inspiration to all those who have faith in the Lord. Ernest Ochre management or no enanensa ehye sankrate yase ochire mu se omuhu ni se nipa bi ne pese sebe amosei abayo ani din keke enti ene nei amodi sa old video na beto abefo pramaso a ene yabuhuru ho no ochire mu se amoye hwehwemu edin ewo asem ne ho a nipa eye sa nipa bone fo mo hye amo circulate this video no on the social media just to destroy the reputation of Joyce Blessing no amo de amu nyina beko emranim na emra ne sankrofo no adi amo chemu se sese ye ya amo investigation into the matter no amo be sele ma obi an circulate video no ewo abefo pramaso eti eno ne nkrata Joyce Blessing management David ame ka sam chiro David we ya bema but eneme bie ki ama yema hyew eneme bie ki ama yema hyew kai ansana waye de wo ye no kai na ye bema Dave Joy kai de wo ye no na wo ye bema ne jai de wo ye no na wa no se minim se ye duabo bio se ye di ade o se ye sikani brebi na aba wusuo se ufie aba ifuo bio se honhomboni bi nso na abesra wo we don't know yenim ade aba wuso ama wo ye de wo ye no na wan hwe ya wo de asem ebe ma wo Dave Joy so wan hwe ya wo de asem kase pa na ebe ma wo ankasa wo ho asem so na me kan kire wo no yentro so wan hwe ya wo de asem be ma wo ho bra na wo so sana ate Dave Joy sana ate wo pe wo bi ama wo wiase wo do ho akobo na wo se agrada na bra wa ya ade bia ma ho ye me won papa na me be kan se ma kire wo adwena eda mama etim a ye de bobra no wo de no ehwa wadwene emmere na emu aha na de wo ye ne na bia no ka hunu se eye jimini ema na daachi oba kro na woni ne benante no obetwa so aba oba kro na ne nante no obetwa so aba ye tikrom asei ena agrada we ebe tena ase ebe gu wu David Joy wanim ase ebe ka kire wo se woni wu made ada anyim wu made woni wu made yi nsan egu obedi watem wo Ghana ede hu video beto ne tender TV so eye I was Joyce Blessing ku ana yekotie no e de ebaye an manase the world change e na no abetu bi is on do church na adwen papa bo na adwen e da to se mathematical matter with the class na dey 90 degrees 360 degrees na wo hu twa okuso a wo kita compass no pencil na so kom no map no kra no wo hu so kra na wo twa wo map anase why you 360 obsia manasi adensem abeto dwapa wakasa papa e de afa asem you know wabo Joyce Blessing kunu and the evangelist park ono so much yem put obsia ha attention TV na me cause University Foundation and as mas na me did e be ever so friend was 054 8302985
social media trends and I'm moving so much.